Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tsamisha, ke re madume ka lapeng. Ke a le amogela go semaya ka Dr. Makgabo. Gomme ke gopela re le subscribe, le like channel ya rena, le gotle notification bell, le share di-video tša rena le batho bao le ba tsebago. Ke a le leboga. Ke rata re dira reading ya rena ya beke, re bona gore na tša bophelo di tlo sepela jwang beke mabapi le ditšhelete, mabapi le di-relationship, mabapi le mešomo ya rena, jwalo le jwalo. Okay, ke na le the fool, ke na le the 7 of coins. So go ba bang ba lena go na le ntho ile gore e tlo tla mo go wena this week. E ka tla jalo ka a message, e ka ba message o tla ka phone, WhatsApp, SMS jwalo le jwalo, e ka ba an email wa mohlomongwe motho a ka o founela, mohlomongwe a telegram ga ile di sa le gona, and then a tlo go fa melaetša e meitseng. E tlo ba melaetša e mebotse, e tlo ba melaetša le gore e tlo go thabisha. Go ba bangwe melaetša yo tla go ikira ke melaetša le gore e tla ba etswa go badimo ba gago ba le go mokganyeng go ba manyelwe a gago. So molaetša e le gore e tla ba e tla ka tsela ya ditoro, e ka tla ka tsela ya division, e ka tla ka tsela ya di-class ga ile gore tše dingwe tša di-class tša se di thomile go ba active, e ka tla ka tsela ya intuition, e ka tla through telepathy. So go ra gore go bohlokwa gore o theeletše melaetša yewe, ke melaetša e mebotse, ke melaetša le gore e ka amana le bokamoso ba gago. Mohlomongwe letse leo di tla diragala ngwaga o tlago wa 2024, goba mohlomongwe letse le gore di tlo diragala in the near coming future. Melaetša yewe o e amogele ka lethabo, ka baka la gore melaetša yewe e tlo go bulela ditsela go ka e understanda ga botse rona melaetša e ra goreng, ene go ka followa the right procedure. O gopole gore ke rile ge re le mo lefaseng leke go na le di-purpose tše le gore re tlo di server, and then o mongwe le mongwe o na le a free will, go ra gore o na le gore o ka itirela di-choices tša gago. Le tla ntshware ba gašo ka o statara, o ka itirela di-choices tša gago, go ra gore o loketšwe go ka itirela di-choices tša gago. Ga se sebe go tšea di-choices tša gago, go dira di-choices tša gago. So se ka kgotse le gore o motho le gore go phela o stika to melao e meitseng, mohlomongwe o stika to the Bible, le mo e le gore dilo kore di-choice tše le gore swantse di tšea ga ya tshwana go ba anything from the Bible, e swantse be ntho e le gore e tšwa mo go wena, mo monaganong wa gago. Yes, go bohlokwa gore from time to time o fele o tlhola o botšiša gore okay, ke be ke nyaka o dira ntho so manyelo ya ka le reng, e ka ba successful or jwang. So this thing o ka e dira ka tsela yele ya go botšiša, o laetile kerese ya gago ka tsela ya thapelo goba mohlomongwe o bolela le badimo ba gago, goba ebile o ka e dira ka tsela ya go consulta anyway mo e le gore o rata consulta gona kudu o ka re o itirele ka candle wa se kgwetše dikarabo. Eupša o gopole gore ka eksetše ke boletse gore o na le a free will, ke ntho ela gore badimo ba gago le manyelo a gago ga ba moke go tlo go spoon feeder. O ngwana mo go bona eng, o jwale ka leseana la bona, mara ga ba tshwana re ka mehla o kgwetše le gore ba go ješa ka yona teaspoon yela o tshwana ka mokgwa re ješa masea ka gona. Ba rata ga o ka ikemela ka maoto a mabedi le wena o kgone go tšea your own decisions. You have the wisdom ya go tšea your own decisions. Yes, ka nako ngwe re tšea di-decisions tše le gore re fetša re tšere di-decisions tše di wrong, re fetša re ke tshole. Gantši go tšea decision e wrong ke ntho la kgwetše le gore ge taba e tlile mo tafoleng wena ga o dule fase wa ya tlhatlha pele, o no kitimela go tšea di-decisions. That's where mo e le gore o tlo kgwetše le gore o tšere di-decisions tše di wrong, mola e leng gore ge selo se tla mo se beilwe pele ga gago, tšea nako ya gago go se lebelela, o se lebeledišiše, o se evaluate, o se assesse pele o ka tšea the right decision. And e re go se assessa ka mokgwa o be le pene le buka mola gaufi le wena o ngwale di-decisions tša gago, kore wa ka mokgwa o se assessang ka gona, ka mokgwa le gore o kry-a di-answers ka gona, o ngwale fase gore go tlo choose tse gona o choose ye feng.
and well ga se sebe gore o make the wrong decisions o tše decisions tše le gore ka go sasa dilo ga di sa sepela ga botse wa ke tshola jwale ga se sebe. You've tried mara jwale gore o seke wa loser ka gore decisions tša gago di affecta wena, di affecta life ya gago, di affecta bokamoso ba gago, di affecta your coming generations. So gore o seke wa ke tshola goba your coming generations ba seke ba affected negatively gore ka mtlha tša decisions tše le gore they are very very positive. E re go se no tša decisions tša gago mohlomong o boele back before o ka tla wa decide rona o tše efeng before ka tša action wela back o mangelo a gago le go badimo ba gago, and then o kgopele ka matlathapelo gore ba o guide o ba botse gore wena kore go ka di-assessments tša gago dilo di sepela ka sebopego seke, then bona ba kgone go guide further. Okay, o tlhokomele ba fa a warning mo go wena gore o tlhokomele go ba too excited o ka ba gore whatever o tlo ikwang e ka o dira gore o be very much excited o khotjene o thoma counter the chickens before they hatch, the eggs before they hatch, something like that. O thoma o ja mai la kgogo wa counter ke kgogo ela ka kwa ga e beetse mai a 10 o le dona se jo counter ro ba le matsuane a 10 wa le bala ro o na le dipekwa di ka tla tša utswa mai le lengwe le kana la cracker before time la sancha tsuane ela le lengwe le kana o bola kwa setšwe selo. It's okay o visualize go imagine kore o dream kore o daydream o dule fase o bone whatever ye le gore wena o plana go e dira kore o e bone setse fedile gore ntho ela ga se no e dira mo life edile e tla ba ele like this o file le thabo le gore o tlo le file ka nako e le gore ntho e tla ba ntho e nyaka go e dira o tla ba se o dirile. It's okay go dira so we ke ntho e le gore bile gantši ke tlhotlheletša batho gore ba e dire gobane this is a way of manifesting good things into your life. Whatever the dreams tšeo nang le tšona di kgatlhego tšeo le wena o rata go di tšweleletša dilo tšeo o rata go di tšweletša ka bophelo ba gago go bohlokwa gore o di lore o daydreame ka tšona o di visualize ke yona tsela e le gore e tlo kgona go thuša gore kore the more o visualize those things the more you daydream about them kore ke setšhaba o ka re wa di bopa spiritually wa di bopa those things then di tlo phethagala ka mokgwa le gore wena o rata di ba ka gona ka re go di bopa spiritually wa kore wena already ka mokgwa le o rata gore di tšwelele ka gona di ba ka mokgwa nna wena o rata gore di tšwelele ka gona unlike o no rapelela selo fela without visualization ka nako ngwe ke ntho e dira gore o palele go fitlhelela dilo tšela because yes e tla but e ka se tla ka mokgwa le wena mo e rata gore e tle ka gona but through visualization it's like o tshwere letsopa ntho e la gare wa e bopa. Let's say o plana go reka koloi next year so ge le re go reka koloi ka nnete then go ka khotela o no rapela fela wa re modimo nthuše ke reke koloi wa tšhela snifas badimo ba ka nthuše ke reke koloi well mohlomong o tlo e reka but o tlo khotela gore ga o kgone go afforda go reka yela o inyakago goba o feta o dirile di-mistake o rekile koloi le gore e shine pe o kgatlhile goba mohlomong le go apala gore o e reke mara ge o ka daydreama ka yona koloi yowe wa e bopa spiritual ka letsopa wa bolela gore nna ke rata ke nyaka bona next year ke rekile koloi e so okay ke nyaka Polo ba ke nyaka BMW e santse e be so and then color santse e be e so di seat tša gona santse be tše di so already wa e bopa koloi yela wena o inyaka ke a go botša o tlo e reka koloi yowe ene e tlo go thabiša. So bara gore o pay attention, don't be too excited. Yes, it's okay to daydream, it's okay to visualize gore le jo di nyaka go di tle ka sebopego sewe ka gore ke bona le gore o tlo ba too much excited mo e leng gore ba re go na le batho ba bang ka montle ba ile gore ba tla jwale ka ga se manyeloi a gago but ba tla jwale ka manyeloi gore ke batho le mme ba kana ba rometse ke manyeloi a gago. So these people ba tla go wena go tla go tlo advise and then ke bona o le motho le gore ke o tlo ba excited ka ona o tlo ignore those advices and in the advice tšeo ke tšeo di tlo go thuša whatever tla mo wena e ka ba le something to do le dithuto tša gago maybe o nyaka go tšwetša thuto tša gago pele goba o nyaka go dira mošomo o nyaka go thutela ntho e itseng training e itseng ya matsogo goba mohlomong o nyaka go thoma that business goba mohlomong o nyaka go expanda business ya gago goba mohlomong o nyaka go applyela a higher post goba o nyaka go applyela company e itseng so ntho o nyaka go e dira ke ntho e le gore e amana le tšhelete
ke ntho e le gore e tla o tlišetša tšhelete ba re e ka se tliše tšhelete immediately ge e le gore ke business o ya go ithoma e ka senape yane gore ka speed yane gore boom e ka tšea mengwaga mema 3 to 5 years o tlo ba patient wa se fele pelo o ntse o tlhokometse dilo tša gago o ntse o e checka business ya gona e sepela jwang gafetša o bona gore okay ge ke šomiša this strategy dilo tša ka di sepela gabotse goba ge di sa sepele gabotse wa tseba gore okay ge ke šomiša strategy say for my business then ya bontšha gore dilo ga nnape di sepela gabotse maybe let me try this other strategy wa lebelela gore na okay business ya ka nka e marketa jwang jwale le jwalo okay ke yona reading ya gago ye le gore ka mokgwa e le gore e sepela ka gona ba re dimpho di etla dimpho ke tše dintšhi but ga se dimpho tše le di tlotlagane jwalo di tlotla e kgajana di ka tšea nako but o se ka fela pelo ka re nako re na le yona ka lefaseng le la rena fela ka bola lefaseng la semoya there's no time ntho ba re ke nako ga e gona that is why batho ba bangwe le na le gore ge le rapela motho a ena le mathata a ditšhelete jwalo le jwalo goba mathata a nang le ona ka ra bophelo and then go tšee ke motho le gore total ga nke a rapela ga nke a bolela le badimo but the minute ba ka ra mathata a le a boima a sa tsona tla tswa jwang ke gona thoma go rapela goba go bolela le badimo ba gage and then o ba botša mathata a gage a kgopela gore ba mo thuše mme bo kgopela tšhelete ka speedinyana tseba gore a gona nako ka kua so ba ka se arabe ka nako e le gore wena o expecta gore ba arabe ka gona o ba botša mathata ao today o expecta gore beke before e fele bane ba arabile dipotšišo tša gago goba mathata ao a solvegile sante fa gago sowe a gona nako in the spiritual realm so ge ba ka diseta go araba today then dilo tša go today di tla loka ge ba ka diseta go araba next year dilo tša go next year di tla loka ge le gore ba diseta go araba after 3 years gore dilo tša go di tla loka after 3 years that's why go le botlhokwa gore re seke ra rapela goba ra bolela le badimo ba rena mola re le ka ra mathata go botlhokwa gore re bolele le bona gafetša re rapele every day then ge re ntse re rapela kore re ba invita kore ke setšha re bolela le bona through thapelo goba through go phasa mophatlo and then ge re ntse re dira sewe re communicate le bona from time to time a ke re communicate le mangeloi le modimo ascended masters ra ba bitša through thapelo ra bolela le bona then go ra gore batho ba goba tsona the spirits di phela di le gaufi le rena because re a di acknowledge because re bolela le bona then le bona ba tla phela ba le ka ra maphelo a rena ba tlela eng gore guida ge moleko e tla ka go la gore ba phela ba le gaufi le rena moleko šulo ba o bona gore moleko o e tla šuwe ngwana rena nampile ba tla ba o notify ka speedinyana gore be careful moleko o a tla o moso le moso ene o tla ka batho ba baso le ba baso then go ra gore wena o santse o tšee decisions tša rona o dira eng e ka dikoba ka botša okay ge moleko o e tla for o kgone o protector from moleko dira 1 2 3 goba o seke wa dira 1 2 3 but o go ba tlo no botša gore moleko o a tla ba se o tona o dire eng then go ra gore ke mo le gore wena you need to make decisions that's why ba re o na le a free will ka buša gape ka ba le the lovers ka ba le the 9 of cups beke ke beke e botse go wena when coming to dilo tša marato di-relationship jwale le jwalo so ka ikhwetša o le gore o ka re ga relationship ye le gore ke relationship e le gore e blessed badimo ba e alela diatla ba e accepta ke relationship e botse o ka kgwetša o le ka re ga a partnership goba mohlomongwe whatever message le di tlotla go wena bekeke tše dingwe di ka tla through the creative ideas jwalo le jwalo so ya ba nthela gore o ipotsa gore okay because I want to start this business or I want to expand my business go ka ba jwang ge nka kopana le batho ba itseng and then ke ba kgopele re dire a partnership gore business ya rena e kgone go gola gore re kgone go thušana ka menagano re kgone go thušana ka di-energy o tse gore when coming to business a se monagano fela o dira business e be successful energy ya gago le yona ge e le gore o thoma this business goba o e rana with a positive energy business ya e tla ba successful but go e rana ka re ga a negative energy negative environment le negative people obviously it won't be successful e ka se kgone a kere gore e be successful e santse e kgone go vibrata ka same frequency
ya the universe, then business ya e tla ba successful. So go ba bangwe ba ile gore le na le business o ka no kgwetsa ile gore motlhomongwe o ba le o tla like monano wa gore how about ke bone ke kopane batho ba ba itseng ka dira joint venture le bona nka dira partnership le bona jalo le jalo goba motlhomongwe o nyako ya sekolong se le gore like thuta mošomo wa matsogo because wena o nyaka go ba o nyako ba like rakgwebo potlana o ile gore o ikemetše o nyaka go ba le a business e leng ya gago but a se tlo kgona mošomo. So e potsa gore okay e re ke ye sekolong sele ba rutang ka matsogo then ke ba nrute mošomo o ke nyaka go dira ka matsogo wa matsogo ba nrute ona from there then ke tla bula company and then from there ke tla bereka ebile ke bereka ga business ya ka e gola ke tlo no hira batho ganyane ba nthuša go rana this business le nna ke tla ba ruta mošomo then ba tla ba ntse ba nthuša go bereka le nna ka gara business eke e le ke ba šomela nna and then business e tšwela pele le nna ke tla ba ke ba leboga ka go ba fa di-salary tša bona. So this is a good thing. Le lore a o ye sekolong straight ke ntho e le gore o tseba motho o mo itseng o le gore o dirile ntho e so o na le qualification e itseng ntho e le gore o ka bereka ka yona ka matsogo then o ya potsa gore how about ke tsamaya ka kala gore ga ke na maybe a ona qualification tse di itseng gore o kgone go ya dithutong tša godimo tša kae le kae how about ke go motho moso a nthute ke mo kgopela a nthute mošomo o mo itseng o tla mpotsa gore na a ka mpatediša bokae ke tla mo patela and then ge ke tseba mošomo and then from there then I can open my own company ka kgona go ba le business yaka e tla ntlišetša tšhelete la ke spendile mola ka go patela mola e tla boa beke mo go nna. So ke tše dingwe tša le gore o swantse o di tlhokomela ka ra bophelo tše di ka tla gona through creative ideas so ke tšela gore o seke wa dinyatša and o seka ba le letswalo wa tšhaba go ya go motho e le gore o nyako ya go wena gore a o thuše o se tlo tseba wa kgotsa already di-negative thoughts se tše di mpotsa gore a ka se dumele o go tshega ke monagano wa botlela bowe no sepela ke ntho e tlileng go wena maybe ke di-advice tša go tšwa go badimo ba gago goba mangelwe a gago goba your higher self e nyaka go go thuša that's why e go botsa gore dira solo gore bophelo ba bo kgone go ba kaone. Okay, so ke bona o thabile o feel loved and wanted wa bona gona batho ba bantši ka bophelo ba gago batho ba leng mo go wena the universe o tlišetše batho ba go rata ba go ratago ba feta ba go tlhoilego and ebile ba go tlhoilego ba go lakaletša dilo tše dimpe ga o nko o ba nagana o ba ntšhitše ka monano wa gago o ba beile ka kua moragorago ka kua gore o se ka tlha o ba nagana ka gore the minute o ba nagana o ba le negative thoughts o thoma kore o thoma ba nagana o kare it's like o ba surrounded by too much darkness. Le tla ntshwara ba gašo ke di-sinus tša ka di-worse this week so ge le ka theletša ke bolela ka dinko too much ke blokegile too much di-worse this week. Okay, so ke ra le seke la minda voice ya ka today rena re theletšeng message gore na o reng so batho ba go ratago ke ba bantši le wena o tlo kgotsa o tsoga frogo o noka o thabile oba during the day oba before wale o ne kgotsa o kwa tletse ka lethabo le lentšintši ka mopele kore o le very very happy tseba gore ke sign ya gore badimo ba gago ba thabile mangelo a gago a thabile go thabile le bona ba thabile and then go thabile o dirang o attractor positive energies and then o bula menyako gore those creative thoughts those creative ideas di kgone o tla mo go wena and then o kgone go grant the blessings from the universe. Ke a leboga ke reading ya rena ya this week modimo a le dire ka go loka thobela.